Dobrodošli u Zvuci noći priče. Mjesto gdje legende i tišina postaju jedno, a svaka riječ vodi vas u mir pred san. Kažu da na rubu jednog starog sela stoji kula. Nije visoka, ni grandiozna. Njeni zidovi su od kamena, obrasli mahovinom, a krov joj je davno propao. Ipak, u njenom vrhu nalazi se sad. Sad koji nikada ne ide dalje. Sad diše tišinom, ali kazaljke se ne pomjeraju. Uvijek ukazuju na isto, na ponoć, na tačku gdje vrijeme prestaje i ništa ne dolazi poslije. Mještani su davno prestali da obraćaju pažnju na kulu, dok su nosili vedra vode sa bunara, dok su u sumrak vraćali stoku sa pašnjaka ili sjedili na pragovima kuća uz miris pečenog hljeba. Sad je bio tu, uvijek iznad njih, ali niko više nije podizao pogled. Postao je kao sjenka što se ne primjećuje, kao stari hrast na ulazu u selo, ili kamen koji stoji na istom mjestu od davnina, njem, ali prisutan. Dio njihovog života, iako niko o njemu nije govorio naglas. Ali stranci bi se uvijek zaustavili. Njihove oči tražile su smisao u kazaljkama što stoje. Zašto niko ne popravi taj sat? Pitali bi. Zašto vrijeme tu ne ide dalje? Na to bi se seljani samo blago osmijehnuli, osmijehom u kojem je bilo i šutnje i upozorenja. Jer neki kvarovi nisu za majstore, već za tajne koje se ne diraju. Pričalo se da onaj ko se popne na kulu i dotakne kazaljke, više nikad ne vidi vrijeme na isti način. Za neke dan bi trajao tren. Zaspe u ljeto, probudi se u jesen. Vrijeme im je bježalo, kao šapat vjetra kroz prste. Za druge, jedna noć bi trajala cijelu vječnost, sjedeći u tišini, čekali bi jutro. A kad bi odsvanulo, u ogledalu bi vidjeli lice umornije, starije. Kao da su proživjeli deceniju samo nekoliko sati. Na trgu je svake večeri sjedio starac, tih i strpljiv, kao da ga vrijeme zaobilazi. Njegov glas bio je blag, a riječi su ostajale dugo u pamćenju. Govorio je da sat nije pokvaren, da on ne broji naše sate i minute, nego neko drugo vrijeme koje ljudi ne znaju da mjere. Njegove riječi unosile su nemir. Djeca su ga slušala širom otvorenih očiju, a odrasli bi odmahivali rukom kao da ne žele da vjeruju. Niko nije znao odakle mu ta priča. Neki su tvrdili da se on sam jednom popeo u kulu i da je zato drugačiji, jer u njegovim očima uvijek je gorela ta neka čudna svjetlost, kao da zna koliko kome vremena još preostaje. Kad bi se neko odvažio da ga pita, starac bi se samo nasmiješio, onim tihim osmijehom što skriva više nego što otkriva.
nije odgovarao riječima. Samo bi podigao pogled ka kuli, kao da tamo stoji odgovor koji niko drugi ne može da pročita. A ipak svake noći, kad bi selo utonulo u san, kad bi magla legla na krovove, a psi utihnuli, iz pravca kule čuo bi se zvuk. Jedan otkucaj, dubok, jasan, kao da srce kamena kuca samo jednom. I onda opet tišina. Ljudi bi noću zatvarali prozore i povlačili pokrivače do brade. Ipak u tišini svi su osluškivali. Čekali su taj jedan dubok otkucaj. Jer ako bi izostao, ako kula začuti, značilo bi da se nešto promijenilo. A promjena u toj tišini bila je strašnija od samog zvuka. Vremenom niko više nije bio siguran. Da li je otkucaj zaista postojao ili je bio samo plod njihove mašte? Oni koji su tvrdili da ga čuju, nosili su u sebi neku tajnu, a oni koji su poricali, često bi se budili u mrkloj noći, sa osjećajem da im neko nešto šapuće iz snova. Kula i dalje stoji, sat i dalje pokazuje ponoć, i dok ljudi žure kroz svoje dane, dok godine prolaze u dahu, on ostaje isti. Nepomičan, vječan, kao granica koju niko ne može prijeći. A svi osjećaju da je tu. Hvala vam što ste večeras bili dio ove priče. Na neke sljedeće noći neka vas prate tihi snovi i šapat koji donosi mir.